Kaya masulbaran detoy? May kanto sulbaran tanga dua. If x plus y over z equals 9, x over y equals 8, and square root of x equals 4, what is the value of z? So, sa pulan tayo ka no native value of z. Then before tayo nga maala no native value of z, makagi tayo ka dito nga given. The first given ket square root of x equals 4. Ano nga number no inalam ti square root na kano agbalin nga 4 ti answer na. So that ket square root of x equals 4. Mabalin mo nga square both sides at opposites da. So x is equal to 4 squared or 4 times 4 ket 16. So tan naala tayo x is 16. Dito yung nakwa. Mabalin tayo nga suktan dati x is 16. Kaya na nga sa uwan, magbalin nga 16 over y equals 8. Ano nga number nga i-divide mo kanti 16 at 8 the answer na. Basic, di ba? Kaya na nga sa uwan dati ket 2 at 16 divided by 2 ket 8. So, basic, ty tayo ket 2. Okay. So, itan, solbaran tayo dito nga mauding na equation. Tx, amu tayo ket 16. Tapos ty, amu tayo ket 2. So, agbalin nga 16 plus 2, that's 18 over z equals 9. Tapos ita, panunutan tayo, kanot i-divide mo iti 18. Tapno agbalin nga 9. And basic lang dito, 18 divided by 2, di ba? 18 divided by 2 ket 9. So, z ket 2. So, the answer tayo ket letter B. No, kaya't mo pa iti adong math videos, i-follow that nga page.